muling kaganapan. Saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Oras di Radyo Tiradpas. Tintepen channel 13. Dan 2 minutos kalpasan. Ti oras ng alas 6. Malam ti Miyerkules. It's sangapulo ti mabilang ti bulan ti June 2026. Kasi ti segod papagayam nila. Magkadwa kayo ti Master Control. Dennis Abelio Lara. Hasta mo ito ti TV Side TPN Channel 13. John Vincent Gumintaw. Mamay manin nagpalay lang kilagampayag itilawang. At ang atang sumanglag. Kita maridayaw apagtaingan nyo. Babaan iti dahito ya programa na paulwan. Sa miwingayog kinandani ti Ilocania. At iagserbe winagpay kada kayo Manong Lito, Alcantara, iso ti sidadan na Mang Kevin, pinmang pasangbay kada kasinurat yo, abon ng tilandani o na kay palaunan, ti mensahe kada patigyo iti biyag. Pingkastamutin lagi papagayam yung anayat. At umarkarabay tila ito'y programa. Mabalin mo at ngidaw ninyo. Kita kumenyo ti live Facebook. Tili si TV Radyo Tiradpas. Mabaon iti da ito'y programa sa umimingayog kindandani ti Ilocania. Kita tingarot ti panglukat. Umuna sunata may ruknoy kada kay amin na pada-pada.
pasaktan sa uan na kesta. Banagadyak na aramidan. Kumusta ka? Kumusta tibiyay? Abay itaka lang nga agparang. Kumusta met ni ay ayate? Uray ano na tungno metlae. Kaskadi kanyak analailo, kaskadi kanyak aman nakaaway. Di nakakadipas pasagdan sa uan na kesta. Banagadyak na aramidan. Kaskadi kanyak analailo, kaskadi kanyak aman nakaawat. Di nakakadipas pasagdan sa uan na kesta. Banagadyak na aramidan. Kaskadi kanyak analailo, kaskadi kanyak aman nakaawat. Di nakakadipas pasagdan sa uan na kesta. Banagadyak na aramidan. Di nakakadipas pasagdan sa uan na kesta. Iba sa ating buwan nagtinatani ko. Kasta mo ito nagiti komenyo, ti live Facebook. Ikablawan tayo muna iti papagayam tayo unayat. At umartarabay ti Western Pangasinan. Kasta mo ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra Ilocos Norte, Ken Ilocos Kangrunan, iti syudad ti Candon, ngayan ti Radyo ti Radpas. Dagiti interesado ang mayroon installment ng motorsiklo at to yan ti Royce Group, Dom Philip Marketing Corporation, Manipod Candom Branch, Narvacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ken Abra. Ken ti amin na sangana Manipod Region 1, Hinganat Region 5. Idjaya na kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa ito, rurayin nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makaiwarte kapnikan nyo ang motorsiklo. Dagite mo tawan ang plano, mangirwarte motor na nagdata mamuyo kayat na tagkamotora. Kuyogin nyo lang ang umay ito opisina ti Royce Group, Dom Philip Marketing Corporation. Tadati agur uraya 1,000 pesos sa gunguna titong galada makuyog na customer.
nga dati sa Ludsudyo, tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-69-52099. Wenno kumontak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo kadagiti nadakama ta branch office ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation a masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa pulong tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Winoy bagayo nangagyo ti radyo ti radpas para giti madanunan yung kakapintas kinaisem ababalasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnin sigila maala yung mutlang ti 1,000 pesos no makairwara ti motorsiklo ti customer. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration ket requirements to valid ID ken may salang ako mikara. Don Philip Marketing Corporation tagururay kada kayo. Dagiti mo't nakabayad ti motorsiklo da inkay alanin dagiti original RCR ti motoryo sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kasta mo talaga saan pa yan nakaala. Iti plaka ti motorsiklo da manipod taon 2017 nagpababa 2014 inkay alanin mo ni claim sa opisina ti LTO District, Candon City. Ito gutulong kita Xerox copy ti original RCR ti motoryo agraman valid ID. Napapagayam adul pay lagitay ang nakaala ti plaka ti motor da mabalin nyo lang tangapan alawin sa opisina ti LTO District, Candon City. Basta nyo liplipatan na ti Xerox copy ti original ORCR ti motoryo agraman valid ID. Nakaristro kinsan mapangkailatan. Kitikas tayo no maalayo di plaka idiretso yung mutin nga pay-upload tap na 120 salsali ito na pangkayo emission at dila ang tidiskarte na papagayam. Kita tingarod ti pamalagay manipod master control. Call it thunder, call it rain, never after, it's all the same. Still I love her, it's getting late. It's hard for my eyes to go to another place. We'll come round, we'll come round.
Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and Ikablawan tayo ruda pagayam Orlando Gamoso in family si Bagar Candon City ni Roger Rodriguez in family di San Isidro Candon City. Pastabot ka na pagayam Mr. Miss Roy Jodelin Romero, Joanna Romero ni Joe Romero, ni Sexdos ni Marcandice, Robio Galimuyo del Cosora. Pastabot ka na pagayam Anita Labayog Genwandas, Monsing Arsiaga, Tibigbiga, Sudipan, La Union. At kunamot na Alfonso Rayray. Good evening, Idol Lito. Special greetings to my best friend, Roby Ekala di Tasinait, Barangay Duyayat, from Al Rayray. Kablawan tayo mo ito pagayam, ang nilirakuya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocosora. Agnes Obrero, Titalab, Bantay, Lucosoran, Linda Hontar, Elsie Hontar, Tariwas, Banig, Pangasinan. Kastamutan Karapagayam, Alex Manaug in family, Isapang Galimuyo, di Lucosoran, Pastorano in family, Tirubio, Galimuyo, di Lucosoran, Ken Rebecca Dagse in family, ti Kalungbuyan, Galimuyod, Ilocosara. Kastamuton Karapagayam, Artemio Kabangkala, Irenio Kabangkala, Hilario Kabangkala, Chito Barcheta, Constantino Dolormente, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Melba Rosario, Imelda Valdez, ti Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Kini Camel Kasatan, Tipaypayad, Candon City. Kastamot ng Bilma Gani Gabwat, in family ti Pariok First, Candon City. Edna Galon in family ti Pariok Second, Candon City. Kin Daniel Galcon, ti Kalawaan, Candon City. Kablawan tayo mo ni Belma Sullivan in family, John Sullivan in family, ti Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosora. Astaw Tinedna Tolentino, ti Silag, Santa Maria, Ilocosora. Erlinda Inurelia, ti Arnap, Salcedo, Ilocosora. Reyes Bulburo, ti Caburao, Santiago, Ilocosora, ken Venus Monte, Sobidan, ti La Trinidad, Benguet. Kablawan tayo mo da Mr. Mrs. Pablo Sali Bautista in family, Epe Bautista in family,
ti Barangay Barrientos, Lunal, La Union. Astao ti Lucero ay Jericho Lucero ti Quirino Tabudin ni Locosora, Mina Isladi Tararampang Balawan, La Union. Ablawan tayo mo ni Norme Batingan, Mian Batingan, Rio Batingan, Christian Lia Batingan, ti Barangay de Guzman, Mabini, Pangasinan, kay kastamot ni Merlinoma, in family ti Samang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Pastamot ti Pagayam, Renato Tingorden, Brenda Tabor, Serlin Rivera, Tortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo ni Duna Bungan, di si Mayorbo, si May Kamaymay, Rosel Largo, Asli Tumbaga, Maricel Abungan, ti Barangay, Kulayo, Bani, Pangasinan. Astamot kin Pagayam, Batutlas Igan Dawasin, Jaime Francia, Romel Francia, Jefferson Inorilla, Doming Inorilla, Luis Ganad, Mr. Mrs., Clayford Eiling Ganad, ti Concepcion Gregorio del Pilar. Itati nga rin tumunadane yung intay basa na naggapo kin Ros Carbolledo Gakusan ti Alicia Isabela. Hindi ito katanda sa Jay Pagilian ti Dua Kotara. Ti Daniel na Paulwan Pan Nakaila. Nabilig dagiti sapatam nga inak tinagibi, itinaunday a panawon, inikutak kin pinati, imbalikas mo pa'y kanyak, adyak tuwag babawi, namnamam mo biyag ko, tinak panagsubli. Amin nakarim, itintanim ko ti panunot. Kere damang dalyasak, amang iturod iti tuok. Awan nakman di tasibay, riknak jak matukod. Siyak tupay nga tabiyag ko, ita puso ti agi ko. Naunday a panawon, anawlilaak tiyayat sa pulot. Adipon nat sa ningi, dito'y barukong iti sardam manawlimot. Saan malapdan panaglulwa, arako punak na lamis sa puloy. Tunggal malagi ko, dagiti laylo, ngayon ka iruknoy. Agdwa-dwa man da iti puso, iti kadayok di tarpad. Panagtalik kukin ka, kisanto pulos maumag. Karik kinsapata, isutsan mo kumaliplipatan. Si bubukol na panagdungo, pinasamit ngayat, inta nagbuligan. Adda kan tupay nga ta, biyag ko asidadaan kanyak. Ang mga brasa tinasudi, ngara ko pa mapaspasungad. Agok kiniliw, anabayag kong inararapaak. Maep-ep panakaila, ito'y puso kin kaunggak. Tulay ta ti Daniel anapaulwan, panakaila. Anagapo kin Ros Carbolledo Gakusan, Alicia Isabela. Dahil ito katanda sa Jai
pagilyan ti duwa kwatar. Kitag tuimot nga rod ti maysa sunata, amay pakuyog ti daniw na. Agugrag ka man sabong, tatap tapayan ka. Wadang tulak ko, kasikat liwliwana. Uray no di nakayaten, ayaten kan tulak na. Uray no matayakon, lulakit di taagbiyaga. Sabay napadpadal sa tinatigos narway aluluwa. Napadas kulitan, kasi
maragsakan na datoy tata, makakaduak dagito yung tutubo na datoy tata. So, doang nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti maysa nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Dapat 20 minutos. Kasangwanan ti oras ng alas 7. Kikablawan tayo roda pagayam Roelio de la Cruz and family, Titinan, Santa Maria, Ilocosora, Arnold Dueling and family,
ti Dasay Narbacan ni Lucosoran, Espirito Salvadoran Family, ti Kabarwan Santa Maria Lucosoran, Ken Florencio Soliva, and Family Tapato San Esteban ni Lucosoran. Kablawan tayo mo ni Glenn Viras and Family, ti Bangbang Arburgo si Lucosoran, Halsi Ansita in Family, ti Banglayan Narbacan ni Lucosoran, Anthony Dueling in Family, si Abur Narbacan ni Lucosoran, Kinisani Calderon Montero in Family, si Kinarayan Narbacan ni Lucosoran. Kastamutin Karapagayam, Mr. Message when Eleanor Quaresma Alcantara in Family, Kisan Kinalasin Santiago Lucosoran. Kablawan tayo mo na pagayam, Rita Puro ti Kabugaw Lucosoran, Wendel Rita ti Magsingkal Lucosoran, Edgar Marquez ti Bukayabra, Abi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan ni Lucosoran. Astamuton karapagayam, Daniel Abalos, Orlando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain, ti Langkwa San Emilio Lucosoran. Kaya kastamo ng Kirby Villaros, kay Matubwe San Emilio Ilocosora. Kablawan tayo mo na pagayam, Nestor Sumawi, Josie Galindo, Edwin Tolentino, kay Dinaratan Salcedo Ilocosora. Kaya kastamo ng kay Lourdes Poselero, Marlita Gamata, ti Barangay, Lintek Banayuyo Ilocosora, ni Robert Badilla, Randy Badilla ti Barangay, Ligaspi Galimuyo di Lucosoran. Kay kastamuton ken Elves Olanyo, Joy Olanyo ti San Pedro, Candon City. Kablawan tayo mo ni Glory Baying Ebia, ti Santa Maria Lucosoran, ni Mansel Sibiliano Takadina, tinamruangan Kabugaw Lucosoran, Astaw Kinlito Turalba in Family, Leo Turalba in Family, ti Barangay Kalumbaya, Galimuyo di Lucosoran, kay Libena Rosendo in Family, ti Kalimugtong Galimuyo di Lucosoran. Kablawan tayo mo ti Perlita Mika Ironelia, ni Dita Mansano ti Barangay, Kaliwakew Salcedo Lucosoran, ni Anak Kasum ti Butobot Balawan La Union, Sali Baging ti Talimpugo Balawan La Union, Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, Ginaburan, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Warlita Pascua Cortez, ti Kalangkwasan, Salcedo, Lucosoran, ni John Rogudo, ti Bugbuga, Santa Cruz, Lucosoran, kini Marisa Rubia, ti Carlitong, Burgos, Lucosoran. Kablawan tayo mo na pagayam, Terry Alcantara in Family, Marilyn Pitalke in Family, Dilay Alcantara in Family, Los Alcantara in Family, Ismael Gabo in Family, Mr. Miss Robin Norma Valdez in Family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Kastamutil pagayam Albert Rapada, Offering Requepo, Mr. Mrs. Boylio Nurganaban in Family, ti Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Mablawan tayo mo ni Lorna Bumaksa, ti Poblacion Villaviso sa Abra, Carmila Bilandres, ti Piliganabra, Analia Asuncion, ti Bangadabra, Lorena Divina, ti Babalasiwan, Santa Maria, Lucosoran, Ken Miriam Braceros, ti Pakang Santa Maria, Lucosoran. Kastamuton Kanapagayam, Arnel Garcia, Joby Garcia, Ra Garcia, ti Sabuanan, Santa Lucia, Lucosoran. Kablawan tayo mo ni Wilson Calindas, Ma Pilipinas, Liga, Ray Gallardo, Crisanta, Villacarta, Nili Gambon, Mr. Mrs. Nanding Pili, Galutin Family, ti Barangay Bagani, Gabor, Candon City. Kablawan tayo pa ni Fatima Valdez, Kevin Valdez, Merly Valdez, Roel Camat, Ricardo Sabado,
ti Corrooy Santol La Union. Hasta Kinsera Tubia, Charlotte Aglosolo, Solebar Kodjamat in family, ti Makawayan, Burgos, Ilocos. Hasta mo ting Darwin Pantaleon, Alexander Pantaleon, Tigapang Pilarabra, Gato Reyes, Tokepa, Luba Abra, Madeline Munsis, Tamak, Villavisosa, Abra. Hablawan tayo mo ni Melchor Donya, Paulino Donya, Irwin Donya, Joseph Borito at Barangay, Buter Santa Maria, Ilocosar. Hasta mo kin Ebe ni Canor, Eduardo ni Canor, di Patar Agno Pangasinan, kin Lailani Rivera, ti Barangay Barlo Milsite, Mabini, Pangasinan. Hasta pa kin Pagayam, Mr. Miss Frederick Maricel Combas and family, Filimar Combas, Presel Bileno Combas, Candida Combas, ti Barangay Gayaman Luba, Abra. Kita tingaro tidani yung hindi basa nga nagkapo kin Elder Belena Ikalayan Gonzaga Cagayan. Tidani na napaulwan basol ko kade. Mariknakman lakta ti Apges. Di sugat na nabayagan na naglumun. Iti kada sa sangbay ti Sardam. Umaplaw, pinaglabasan na sa nawatiwat ti dinalyasat, bagek na kineben ti rigat, ninja kitulok ka maabakat, umisima kitiyadang ko dagito isakak, dalan ngay nakita dalya sa atin. Ammo kasaan na may parbeng. Saday di sinapatanta a papel. Sikatin mo na ng dadal. Basol ko kadin umadayuak. Basol ko kadin udjakon marikna day tayat. Ayata kasingin tigurod kinkimat. Ayata ng balkot kanya kitipiglat. When tawinon tinaglabasan, ito'y puso kumukuklat tay tisan. Nilitok itanam, ito waksikon, hindi panunot, nagbalinon na sa bidong. Suday tati Daniel na Paulwan basol ko kade. Nagkapo kin Elder Belena ti Kalayan Gonzaga Cagayan. Dahil ko tadda sa Jai, Riyadh, Saudi Arabia. Itagtimot nga rod ti Maysa Sunata ang may pakuyog ti Daniel na.
Malagip mo pa'y ngata, ita taadda ka. Imbatim anam nama, asyak tay sublianam, ulbo dalilaw kagayam. Jakman lamay turet, saktan day tarik na. Gapot dunguken ka, demon imbilang, syakay inka sinaktan. Awan pa check akar karim, kinaulbo damin, nasamit kang agsarita, pamarang amin dayta. Awan pa check akar karim, kinaulbo damin, nasamit kang agsarita, pamarang amin dayta. Malagip mo pa'y ngata, ita taadda ka. Imbatim anam naman, asyak tay sublianam, ulbo dalilaw kagayam. Jakman lamay turet, saktan day tarik na. Gapot dunguken ka, demon imbilang, syakay inka sinaktan. Awan pa check akar karim, kinaulbo damin, nasamit kang agsarita, pamarang amin dayta. Awan pa check akar karim, kinaulbo damin, nasamit kang agsarita, pamarang amin dayta. Awan pa check akar karim, kinaulbo damin, nasamit kang agsarita, pamarang amin dayta. Awan pa check akar karim. Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amamo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na.
Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang pang sapulan. Dati kahit nga saon dagito ita no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid. Dapay dagiti daduma nga produkto kas kumakada dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpabuya nga kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada bilit mabalin mo dagito built bags dagito backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagito nga pataudin. Ketuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison ti numuti biyang ta danonen dag ditoy no ada kasapulan. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance diet. Pinggang Pinoy manami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated, Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Pagkasat kayo, ang kanayin ng pagpagang dito sa Segundo Distrito, at least haniti nga babayan na po dagiti ay managaya tunay nga leaders ta dito yung kanunan kita Deputy Speaker Christine na po Mayor Eric Singson kaya dito na duma-duma pa na leaders ta dito sa Segundo Distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma nga training nga gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic Dapat may sa minutos kasangwanan oras nga alas 7. Kablawan tayo ruda pagayam Mr. Mrs. Danilo Lucy Galyeso and family. Mr. Miss Dennis Wilma Alcaide and family. Miss Raymond Doliente and family. Kamutin ka na pagayam Susan Galutan di Barangay Bagani Campus Candon City Dinaw City Barangay Tirman Candon City Eric Saldoa di Barangay Kamaraw Narbacan Nilokosara Laria Kisay di Barangay
Ambulugan, Narbacan, Ilocosara. Hasta Kim Victor Abaya, ti Barangay Kamangan, Santa Cruz, Ilocosara. Dayan Cortado, ti Kalawan, Candon City, Ria Palya, ti Barangay Lubong, Santa Lucia, Ilocosara. Ablawan tayo mo da Mr. Mrs. Bene Violeta Alcantara and family, ti Ansad San Esteban, Ilocosara. Dinalinmina, ti Barangay Kagpapuraw, Burgos, Ilocosara. Hasta kin Dennis Madriaga, ti Banga Dabra, Agosto Mico, Llorina, ti Suyo, Ilocosor, kin Angel Arsena, ti Abur, Narbacan, Ilocosara. Kablawan tayo mo na pagayam, ang Elisabon Selection and Family, ti Kabarwan, San Emilio, Ilocosara, Marie Valdez, ti Patak, Burgos, Ilocosara, An kay Malano, ti Bangar, La Union, Delia Dagno, ti Kasilagan, Banayuyo, Ilocosara, Sali Kodjama, ti Santa Cruz, Ilocosara. Hasta mo ti Lenny Ramirez, ti Madarang Salcedo, Ilocosara, Rila Marca, ti Kimmarin, Salcedo, Ilocosara, kini Marshall Bravo, ti San Tiburcio, Salcedo, Ilocosara. Hasta mo tin kada Mr. Mrs. Di Armayla Garnasi Gawatin family, ti Katirman Candon City, Mr. Miss Geoffrey Lisa Gambito in family, Arling Galon in family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Kablawan tayo mo ni Mercy Gabora, Ira Crisanto Erickson Keynes, Manuela Keynes ti San Nicolas, Candon City. Hasta Templorante Gramay, di Santo Tomas, Candon City, Leia Gawat, Diesel Gawat, Lawrence Gawat, Barangay Katirman, Candon City. Kaya ni Brenda Lopez Ariula, di Barangay Barakbak, Lagudin, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz de Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocosara. Hasta kay Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, de Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocosara. Kablawan tayo mo na Mr. Mrs. Abraham Abalusin family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano in family, Mr. and Mrs. Renyo Antolin in family, Mr. and Mrs. Abraham Abalos Jr. in family, King Castaut and Mrs. Edna Escobar in family, King Mr. Gregorio Abalos in family, ti Barangay Sabangan, Pingan, Burgos, Ilocosara. Hasta pa ikin pagayam, Cesar Gakutan, Violeta Gakutan, ng Gakutan family, San Nicolas, Candon City. Hasta mo kin Matiri sa Gaboy, Dan Albert Tangad, Lucila Ilgamo, Sang Reclusado, sa Barangay Rubio, Galimuyod, Ilocosara. Hasta kin Joper Bilaso, Jeffrey Dangkikan, sa Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosara. Madlawan tayo mo ni Jose Valdez, Hidaya Balvin, Claudine Baruga, Miriam Corbito, Sunshine Sumakiab, Danny De Rosario, John Balocana, kita amin kakadwada, ti Claudine Nestor, ti Barangay Bidbiday, Galimuyod, Ilocosara. Ablawan tayo pa ni Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Pati Passion, ni Cesalen, hastang ti Barangay Captain Mr. Miss Robin Mamaklay, ti Barangay San Roque, Santiago, Ilocosara. Ablawan tayo pa ni Beth Alcantara, Domino, Lisa Cortez, Fornelisa Reyes, Beatriz Basilan, Melida Piawen, Clarita Domingo, Isetsu Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocosara. Gastaw Tinwili Romero, Naglawan, Santo Domingo, Ilocosara. Mr. and Mrs. Berelio Pedilena Domingo in family, Mr. and Miss Binamin Brenda Rantin family, and Mr. and Mrs. Elio Marpes Domingo in family, sa Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocosara. Kita tingaro ti pambalagay Manipod Master Control.
Ako po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung ano nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in year out, malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin a nagnatupay hanggang iti 5 metro. Amuan no adda dagiti piggad nga senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan apakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed iti igid ti baybay kalpasan ti kenggened. Addan sa 10 minutos, alpasan ti oras nga alas 7. Dagiti interesado may reward installment a motorsiklo at tuyon ti Royce Club Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandun Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ken Abra. Ken ti amin na sangana Manipod Region 1 Ingana at Region 5.
Ijaya na kada kayo tinaparta ka proseso hindi kalidad branded ang motorsiklo Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayam. May kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairuwarte kapat ni kanyo ang motorsiklo. Nagitay mo tawan ang plano mangiruwarte motor na nagdata mamuyo kayat na tagkamotoran kuyugin nyo lang o may to opisina ni Royce Club Don Philip Marketing Corporation dati agur uray 1,000 pesos agun ko nati tunggal da makuyog na customer. Dati sa Lutsulyo tumawag ti dayto yung cellphone number 0927-6952-099. Yun kumuntak ti Via Messenger dito Alcantara. Mabalin mo tabong sita kayo para kita nadakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa pulin tinagan na Lito Alcantara, Sales Manager, ini bagayo ng agyo ti radyo ti radpat. Para kita madanunan yung kakapintas, naisip mababalasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, tapnin sigida maala yung mutlang ti 1,000 pesos no makairuwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, at requirements to valid ID, and may salang ako may karat. Don Philip Marketing Tagur Uray, kada kayo. Nagitimot na kabayan ng motorsiklo na yung kaya lang yung kita original ORCR, ti motoryo ti opisina, ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo't kalagisan pa nakaala, ti plaka ti motorsiklo na manipod taon 2017 nagpababa, 2014 yung kaya lang yung claim sa di opisina, LTO District, Candon City. Itugot yung lang na kita Xerox copy, original ORCR, Timotorio, Agraman Valid ID. Itwablawan tayong ruda pagayam, Ilina ko Jamat, Piligalot, Corazon Caliboso, Desi Caliboso, Manaling ko Jamat, Caroline ko Jamat, Negros ko Jamat, Rubin ko Jamat, Barangay, Alangigan, Sikin, Candon City. Astamut Karapagayam, J. Carpina, Joy Baturi Carpina, Gloria Carpina, Jamie Carpina, ti Barangay Akib, Narbacan, Ilocos. Kablawan tayo mo tasin Rondelia Group. Kas Karapagayam, Alejandro Culas Banwa, Carino Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Ricky Bakdayan, ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocos. Pastamot yung Barangay Captain Edencio Banwa, Barangay Cagao, Arcadio Gumalyo, Ex-Captain Roberto Balvin, ti Barangay Sibsibo, San Emilio, Ilocos. Kastamot yung Barangay Kagawad, Mr. and Miss Nelson Mila Gagarin, Lolita Pascual Teresa Valdez, Mila Valdez, Marilyn Pariñas, Perlita Kodjamat, Joan Kodjamat, ng Barangay Langigan Sikin, Candon City. Hasta ng Greg Lawagan, Manuel Kidaog, Ana Kidaog, Mito Doliente, ng Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Hasta ng Ben Saludo, Abi Saludo, ni Nixon Dakwase, Domingo Manzano, ng Barangay Yamaraw, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo man ni Roslyn Yanga, ni Lizel Ramos, si Tagajar Valdez, ni Arias Yolanda Rosario, si Barangay Patpata, si Candon City. Hasta kay Rogelio Cortez, Ronalyn Ortez, Donalyn Ortez, Ronami Ortez, ni Dorocho Ortez, ni Gardenia Ortez sa Barangay Nagsabaran, Sor, Balawan, La Union. Kablawan tayo mga ti Maricar Muraw Garcia, Carmelita Muraw, Nelson Muraw, Roby Muraw, Castamuten, ti Villanueva family, Puntawi family, Musueli family, ti Barangay para tong 3 Bangar, La Union.
Astapay ng Barangay Kagawad, Alberto Gamis, Barangay Kagawad, John Carbol Caelio, Barangay Secretary Nelson Manalo, Kastamutan, Nagdi Barangay Tanukin BHW, BNST Barangay Villarica, Candon City. Kitab tingor tidani yung intay basa, managkapo Sinayda, Yamilo Aquino, ti Barangay 12 San Isidro, Magat, Lawag City. Tidani una na Paulan, Jack Samiran. Krokrokodok, Onday Panagdalyasat, amang itunda tinagpay duma agasat, anak ay mayangak, amang paspasungad, timbatim ngayat, at adipunak, jak mas balan gagar ko kinsiga, akasingin tinakaru apa nakahikawa, kayat kong uludin dagiti aldaw, tapno magunod ko dagiti araraw. Inton kaano nagpatingga ti panaguray, asikakin siya kitbukudan tatag lang ay, abukudan tamot tagaliwaksay, tapno mananamta tayat na darisay, ay jak mawanan tinamnama, jak samiren tagpadpadan kinka, tauray naginad ngaggaraw dagiti aldaw, iladawan daytoy puso yayat tanatarnaw, siray tati Daniel ana Pauluan, Jack Samiren, anagapog Sinayda Yamilo Aquino, ti Barangay 12 San Isidro, Magat, Lawag City, Ilocos Norte. Kitab tilmot nga rod ti may sa sulata, amay pakuyog ti Daniel na. Sidiren kati ko na
pusut panggura aken ka. Tila idaw-dawat ko, laglagi pem kuma. Jak nagbalbaliw ken ka, uray aramid mo't nakana. Jak nagbalbaliw ken ka, uray aramid mo't nakana. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da. Dapat ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagkaapok at for calamity victims recently at the earthquake and the typhoon na
Na in may tuy distrito tayo ko nagaduga bigay ng Guardian di Balbalayda. Di daduman sa akin pa masapol daw umalis di Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute at takto para dito di kalaki within. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, magpaaramid at sa dambak ko ito hindi nga gararamid nga may isa. Una na nagyay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mat yay, pampamayan na. Ay awanti, dati ko pa organic sir, awanti nailalo na no preservatives added kung na yay. How to cook kadaw yay. Pagmarinate, pagbalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then, DJ 9 kilos, 4 days. Less than 200 rules. Addan 30 minutos, kalpasan 2 oras ng alas 7. Ikablawan tayo roda pagayam, Kede Boy Lobendino, Emily Lobendino, Melchor Lobendino, Angel Lobendino, Kiroelio Ligaspi, ke Barangay Gilong, Dalawa, Lilom, Ilocosor. Pastamutin ka na pagayam, Dionisio Dakanay, Clarita Ragos de Barangay Calautit, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo ni Mr. Renato Mirna Pascua, Tortiga, Baknutan, La Union, Agosto Ligaspi, Juanito Alcantara, de Barangay Talyawin, Tagudin, Ilocosor. Astamot ng Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa, Gigi Cueco, Joey Cadorna, Lapang, Baba, Barangay Banokal, Lidlidda, Ilocosor. Hasta mo ting Glory Gayaw, Emily Tumupia, Tanabel Tamayo, Marilyn Antolin, Hermenia Ramos, ke Barangay Kalitong, Burgos, Ilocosor. Ketkunani Daniel Cabrales, Kuya Great Muman Cabrales family, ken Rebellion family, Mansano family, ken si Kamutin Kuya Pram Daniel Cabrales, ni J. Carpina. Good evening po, Great Command, ni Kabsat ko ni Janine Baturi Siano, nagbirthday tatadjay Barangay San Pedro, Santa Lucia. Tuyag kablaaw, kabsat na Joy Baturi Carpina, dito'y Akib Narbacan, Ilocosor. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Marshall Mila Olbinado in family, Mr. and Miss Edie Gloria Olbinado in family, Mr. and Miss Rogelio Nora Castro in family, Johnny Olbinado, Guillermo Olbinado, Catalino Olbinado, Fred Olbinado, Roger Olbinado,
Teddy Olbinado, Edwin Olbinado, king kastamot king Pedro Orpiano, Rodi Biaye, Lobi Castro, Lubina Castro, kin amin na pamilya Olbinado, Orpiano, Ordinado, di Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kastamot ng Karapagayam, Delia Kidangin, Deo Kidangin, Ricardo Calagis, Roslyn Calagis, Ronaldin Dongpain, Roslyn Benito, di Barangay Sari, Juan Salcido, Ilocos Norte. Kablawan tayo mo ni Edwin Sullivan, Rick Rivera, ni Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong, ni Bina Junior, Ray Bayan, kay Don Philip Marketing Corporation, Alaminos, Pangasinan. Kastaw tablawan tayo ni Mark Anthony Gratuito, ti Villarica, Candon City, ni Efren de Castro Jr., Efren de Castro Sr., ni Barangay Bagani Obbog, Candon City. Kastaw Kinsila May Romero, Cardi Romero, ni Teresa Romero, John Joseph Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, Marquez Romero, Fernando Romero, de Barangay San Miguel, Burgos, Pangasinan. Kastaw ni Rosalind Garriga, Renalyn Garcia, ni Roma Mitoquero, Edmond Gamata, de Banayuyo, Ilocos Norte. Kablawan tayo mo na Dila Rivera, de Green Valley, Baguio City, ni Julie Navarro, George Ramirez, ni Joan Ortega Ramirez, Jen Garcia Ortega, ni San Fernando City, kin Castauten, kin Malua Baya, ti Candon City, Magda Ileo Tapato, San Esteban, Ilocos Ili Tihada, ti Kinarayan, Narbacan, Ilocos kin Felix Ramos, ti Lauingan, Santo Domingo, Ilocos Kablaw dahil itong nagapo, kin Carlito Estraniero, kin Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos Kastamot kablawan tayo pa pagayam, Albert Katsu, Almasan de Pilar Abra, Raymond Cadosio, Tambulugan, Narbacan, Ilocos Eric Paulo ti Pawa, Bigan City, kin Lester ti Laplapaw, Villavisosa, Abra. Kastamot ti Badwa, pamilya kin Garcia, pamilya ti Lumaba, Kinapapaya, Villavisosa, Abra. Ablaw dahil ito nagapo, Manipo ti Gumintong pamilya ti Barangay ng Matican, Santa Lucia, Ilocos Kastapo kin Janus Caro Orpilla, Yanis Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan in family, Danaya Gabayan, ti Barangay Salvador Sikin, Candon City. Kita tuwing arot ti Pamalagip Manipod, Master Control. Twelve nations. One goal. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026.
welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. At dapat sa 18 minutos, pasangwanan ti oras ng alas 8. Ikablawan tayo na pagayam, Barangay Kagawad Mario Barit, Barangay Tirosirang Ilina Abanto, Barangay Secretary Leche Guerrero, Barangay Captain Ricardo Bielo, Barangay Nagribkan Santa Lucia, Ilocos. Hasta mo kinamor sa Lebo, Lorenzo Lawage, Olleta Lawage, Ronnie Alcantara de Barangay, Barakbak, Galimuyod, Ilocos. Hasta Kenzo Milito, Bustamante, Orenico Bustamante, Prudencio Bustamante, de Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mga na Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Noel Lopre, Manilin Eson, Nelson Eson, Lia Eson, Daniel Orbor sa Barangay Katuday, Bulinaw, Pangasinan. Hasta mo kinapil ka Bisla Nandaya, Abilina Dakumos Magday, Arja Bilan ti Barangay, Bitong Galimuyod, Ilocos. Hablawan tayo mo ni Efrael Abilio, Merjo Rabelio, Rodrigo Abilio, Milanyo Rubangel si Rubang, ti Barangay Amgid, Candon City. Hasta ti Rolly Gabaldon, Binaminandaya ti Barangay Maring Kukurong, Suyo, Ilocosoro, ni Richard Chan ti Orsadan, Suyo, Ilocosoro. Hasta ti Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad Alfredo Baclayen, ti Doris Ramirez, ti Barangay Mabili, Sigay, Ilocosoro. Kablawan tayo mo ti Milani Kabanban Marsan, Kelvin Ganadin ti Barangay Tangki San Fernando City, La Union. Hasta mo ti Barangay Captain Joselito Magpale, Ricardo Sibayan, Frankel Mirolcho, Pilo Baguyo, Narciso Abasa, Nestor Mayra, Johnny Piqua ti Bangar Response, Radio Group Bangar, La Union. Hasta kin Jason Libaine, Marlene Ventura, ti Barangay Magallanes, Lona, La Union, ni Henry Tangalin, ti Barangay Ortiz, Nagilian, La Union. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Arnel Quaresma and family, ti
Mr. and Miss Maribel Serrano and family, Mr. and Miss Gerald Quaresma and family, Mr. and Miss Alan Limon and family, Mr. and Miss Alexander Limon Sr. and family, Astautin George Jojo Toledo and family, and Punong Barangay, Erenio Calip and family, and amin na barangay officer, Ulo Norte Santiago, Ilocos, Kablaw dahito Manipod, ini barangay Kagawad, Wawi Limon, Ulo Norte Santiago, Ilocos. Kita tingarudan ti Maudi Asunata, ang may ruknoy karakay amin na pada. Sarak tantupay iti sa dinumang alugar ket ipudno tuken ka di ay ayatek ket siksika agamakak kamang ibaga kuken ka ngem nudung teng tut alaw nga panagsarak na ayat ko ibarik na ken ka kastoy nga tati agaya agsarak tantupay di kan agayem ngem nalaglabes pay di ayat ko saan kumamapay no agsarak tantupay kastoy nga tati agayam no agsarak tantupay di kan agayem ngem nalaglabes pay tuy ayat ko saan kumamapay no agsarak tantupay tuy ayat ko saan kumamapay no agsarak tantupay. At dapat sa 22 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 8, ngentay panagpakada. Kakablawan ti Radyo Bilingawat Salon, Adelina Bugasto ti Barangay Darapilap, Candon City. Pastang tinedwin na Soren Bisquera, ni Bangga Dabra, ni Tesmina ti Abkaburaw, Burgos, Silocosor. Pastang Kimbabi Gorospe, dari Ababa ti Barangay Pidpid Santa Cruz, Silocosor. Ablawan tayo mo ni Bernardita, di Baton ti Barangay Bugnay, Candon City, Lamis Milatsika ti Pantaran,
Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocos. Hasta mutun Karapagayan, Cesar Vallejo and family, Vivencio Iniego Senior and family, Ryan Vallejo and family, Kalangigan Sikin, Candon City. Pablawan tayo mo ni Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Jenalyn Navarrete, Yaja Mores, Gerardo Canton, Maria Canton, Prudencio Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, de Barangay Culayo, Bani, Pangasinan. Dagiti kayat na mga reward installment na motorsiklo at to yung Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Kandum Branch Narbacan Bantay Santo Domingo Ilocos, Ken Abra. Ken ti amin na sangana Manipod Region 1 Ningganat Region 5. Jaya na kayo tinaparta ka proseso ken di kalidad branded ang motorsiklo Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa iturayan nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo. Ang makairuwarte kapapnikan nyo ang motorsiklo. Dagite mo tawan ang plano, mangiruwarte motor na nodata mamuyo kayat na tagkamotora. Kuyugin nyo lang umay to opisina. Si Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Tadati agur oraya 1,000 pesos. Agur ko natin tunggal at makuyog na customer. Nordate sa Lutsudio, tumawag ti Daytoy a cellphone number 0927-6952-099. Minu kumuntak ti Via Messenger, Lito Alcantara. Mabalin mo ita, bumisita kayo kung nagtina na kamat ang branch office ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa puli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, may bagayo na medyo ti radyo ti radpas, karagiti madanunan nyo kakapintas, inaisip mababalasang sa opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, tapnin sigida, amaala yung mutlaing dya 1,000 pesos, no makailuwar ti customer, ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, at requirements to valid ID, and may salang ako may car. Dom Philip Marketing Tagur Uray, kada kayo. Dagitimot nakabaylon ti motorsiklo da, yung kayalanin dagiti original luwar CR ti motoryo, sa opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot kargisan pa nakaala, iti plaka ti motorsiklo da, Manipod taon 2017 nagpababa 2014 in kayalanin mo ni claim sa opisina ti LTO District, Candon City. Ito gutyo lagi tayo Xerox copy to original ORCR ti motoryo agraman valid ID. Ikablawan tarod ni Yome manariman nga buibuya iday ito yung programa sa umiwing ayo ginandanik tinukanja. Alawin papagayam nila. Agsepo tiraybos manin. Ti oras na tiraito ya programa sa umibingayo kinandani tilokanja. Itinton manin malum no bigat. Padaanan yun tumanin. Ti sasangbay nila malaydaya o apagtegan nyo. Alawin papagayam nila. Ibatimin tinaimbag nga oras. Kendrabiyo amin na pada-pada. Tinagan ti Master Control, nilinis sa Billionaire Castamutan, ti Ted Beside Pepen Channel 13, ni John Vincent Gumintong, Kenti Pagayam yu, Manong Lito Alcantara, Ito'y I love you, bye-bye you.